oppo kilibong manang STJ libong. Ia oppong nami namar goar oppong denesnes. Nama ngalap boruni rajai hula-hula nami hula-hula nami si tuan nasian huta si gaol. Ima nagabe parbonaan nami. Tubuh maya nakonna oppu Justianus nama ngalap boruni rajai nai baho sian huta parlimudan. Ima nagabe bona tulang nami. Tubuh maya nakonna oppu Junoper nama ngalap boruni rajai boru si malango sian huta lupat dolo. Dohok boruni rajai sagala huta urat ima nasian huta lobu. Ima nagabe tulang nami. Tubuh maya nakonna nasian opung boru si malango sapul sara halak. Onom mai anak 5 maboru. Jalan nasian opung boru sagala di basa-basa tuhat tama walu halak. Opak ma anak, opak ma boruna. Ia damang nata aduk-aduk penon, ima nagabe buah baju, oppu Junoper, nama ngalap boruni rajai, boru si mani huruf, sian huta balias sagala. Ima nagabe hula-hula nami. Ia bapa nami, si nomor 2, oppu Esra Libong, nama ngalap boruni rajai, boru sagala, nasian huta bagas, ima nagabe hula-hula, namar Tino Dohon. Si nomor 3, Amani Martin nama ngalap boru sinaga. Si nomor 4 oppu Ren Libong almarhum nama ngalap boru Tumorang. Si nomor 5 Amani Erhan Libong nama ngalap boru Simalango. Si nomor 6 Amani Yanbona Libong nama ngalap boru Siregar. Si nomor 7 Amani Audina nama ngalap boru Nebaho. Si nomor 8 Amani Moses nama ngalap boru sagala. Si nomor sia Ahmad Joshua nama ngalap boru si Hobbing. Ia bapa nami si nomor 10 namar goar Chandra Libong dan marhasoho tadobe. Anggiat mamar hide tang yang muna saluhuna lumobi hula-hula nami asahatok rokak ni damangon. Ia na boru nami siak kangan Gusta Libong almarhum marhamulia matu anak nihong boru nami marga Situmorang. Si nomor 2 Kesti boru Libong marga sagala. Si nomor 3 Lumi boru Libong marga sagala. Si nomor 4 Oman boru Libong marga sagala. Si nomor 5 Surta boru Libong marga sagala. Si nomor 6 Hotma boru Libong marga Huta Sohid. Si nomor 7 Osni boru Libong marga Sitohang. Si nomor 8 Leni boru Libong marga Sibolon. Si nomor sia Sorlina boru Libong marga Sinaga. Ia damang nata padu-padu penon tubuh matanggal 21 Januari 1940 marha soho tamma tanggal 8 Oktober 1964 tudainang namak kabaluonon. Jadi damangon masuk maguru SD tanggal 1 Agustus 1964 sampai tanggal 31 Desember 1977. Jadi di tanggal 1 Agustus 1970 lalu di Baim Madamangon sebetulnya di Baim Madamangon gabe kepala sekolah 1 napasiun jala aktif doda mangon marhubas di Huria HKBP Sikam 1 napasiun. Ia damang nata padu-padupon di basa-basa hotuhat tama walu yanakon walu ma anak walu ma guru. Opak ma anak opak ma guru. Yanakos sekangan imadahang Junoper Libong manangamaniok Libong nama ngalap boru ni rajai boru huta gaol. Ima nagabe hula-hula na poso jala di basa-basa waktu hatta do opak danak bawa. Ia anak nasi nomor 2 ima dahang pangihutan Naptali Libong manang amani Elisa Libong nama ngalap boru ni rajai boru bajaitan. Di basa-basa waktu hatta ma opak danak sada arak tolu maburu. Ia nakon nasi nomor 3 ima dahang
Edwin Limbong manang amani Isa Limbong mangalak boruni rajai boruni raja Belanda di basa-basa tuhat tama dua danak sada anak dohok sada buru manang diri Limbong manang amat dasel Limbong nama ngalak boruni rajai boru Simarmata jala di basa-basa tuhat taro tuhami dua danak bawa ia boru siap kangen imai boto nami John Narita Limbong namar hamuliat tu anak ni amang boru nami marga silalahi di basa-basa tuhat tadama tolu danak dua bawah sada boru yai boto nami si nomor 2 Dusma Uli Limbong marhamulio ma tu anak ni amang boru nami si majora di basa-basa tuhat tama dua danak sada bawah sada boru yai boto nami si nomor 3 Tiar Maida Limbong marhamulio ma tu anak ni amang boru nami marga siahaan di basa-basa tuhat tama danak opak sada mabawa dohok tolu maburu iai boto nami si nomor 4 Kamma Legina boru Limbong marhamulio ma tu anak ni amang boru nami marga Sipulon di basa-basa tuhat tama dua danak sada mabawa sada maburu jadi pengumuman sudah pinopang nila mangon anak parumain buru hela sapuloro palak pahopus yang anak walu bawa opat maburu pahopus yang buru opat bawa onom buru pengumuman sudah kami pinopang nila mangon tolu pulalu halak jadi tutup usia Madamangon hari Minggu tanggal 24 Juni 2010 lalu jala marumur Madamangon 70 tahun 6 bulan jadi kami mengidu sukulun Tuhamu saluhutna raja ngaliat na lulu amat taraja dohot inatta suribada lumo bidihamu lohula nami dohot ale-ale nami dohot dongas sahuta molotung adong pangalaho di Damangon namar kurang lebih ujudi ngoluna asama apon hamuma saluhutna jala bolotung adong akka paretongan naso tuntas lumobi naso pamotuan nami redi mahami da botomuna majalo dohok mangalean naho partusi dung sikop ulaon jala tabataru tu ingana parsatok kinani gudi mamardongan moleate gudang mula-mula magmula magari mula horas tayo mamang gudang mula-mulay masuk kami dito mangalo-alo sa sumutiro sa dito mangalo-alo ula-ulay mauliate mamang nung maribay koi nung nga muda turong manoni ay bay ko marmula-mula iarong sa ulit sinahorot tu pargutsi magkulingin na giring-giring marputorang kolang-kolang iurugan do berekon marujong alay buwag makuturuan imahulubas sa iton alu-alu honong mo matudi mata saru padawang kohamatian saru padawang kanan ni perngulungun ang dia mamasu-masu di mata alu-alu mo jaman narata dang pala niyan si Bainon namyon ala nahububus na besudi ginopan litod dikon alay dunglaw mahami hudian niya mang boroi ibat-ibat kami doon agka di ginopan litod dikon iko Bainon puro amang pasu-pasu aw pinagpalaga ito udang manok kubotong manangaha alangino ba'y natarod sa karasan nami hubay kami marudangon asa ho pasu-pasu ho anak tuho ho maburutuho jala ho mapasu-pasu ni hula-hula no kusuday ginampan nito dinamyon jadi alani rasa nami ilubasay maon boleh lubasay na jolo kung aja koy ang mamulak sa mga jolo agka ginampan nito dinamyon ilubasay ito jadi bayi no masa mga lihat kami baik majau godang sahala
Masuk ke dalam. Terus siu kemudian dulu terus berkaca sambil berjalan. Mauliat mamang na malonami. Aliat dorok semarsari sa dobeha minasadala nanon. Jumolo majo manot terboru nami on tertor pumajolo na ho. Asahot marurat puto. Ho merbuluk bugizam. Jala sudina kebuda wakka kelekon. Anjek mamanat merlongat tu. So pamar hula-hula elek merburu. Asaramo dinasida silam lamuruguruk silam lamaituwa. Iha tunggu tarunan non bere na kurcon. Dadak peonang barong kutu nama godak peonang mahua. Paling majamat bergosi doktor nyona saya doktor kuna kurcon. Tidak ya. Baik ke jolo. Langsung ke jalo dah macalo. Ya. Jangan. Ya. Lor hatu jolo mangalo. Sabor marah saja. Alih saya berbalik payesta. Jam. Kau usah betul usah. Ada sakit atau macalo lo. Halo, ayo bari. Amarok. Awas, loku. Ya, kau yang terus lihat lihat. Nah, saya lihat aku sah. Lihat terus, lihat tuh. Ya. Baik bang udah sih, baik bang. Lihat tuh sambil makan lihat tuh. Sambil makan lihat terus. Ya. Wow. Sambil makan lihat. Lihat aku satu lihat. Kalau susah dulu. Ya. Awas loku. Hei. Masuk baru-baru Mano, udah saya jadul. Hei. Siano. Lenta. Ya, sudah. Pasal mana aktor itu sudah. Iya. Di posisi pada resepsi waktu jauh. Iya. Terus datang terus. Kedua kali. Awas. Ya. Sahali. Posisi Halo.
anggo tonan yopung tas jolo-jolo tubuh anggo hita ima mardonga tu margarabian ale dapok ma iki Roma bereku amang boru